Dobro večer, dobrodošli u klub književnika. Moj večerašnji gost je jedan od najvećih poznavalaca Nikole Tesle, Velimir Abramović. Dobro večer. Dobro večer. Evo ja bih, pošto je Tesla, vi ste i napisali knjigu o Tesli, ali nažalost nemamo je ovde. Skupa je mnogo, sve sam poklonio. 6000 i nešto, tako. Ja bih počeo priču o Nikoli Tesli, ali od onog trenutka kada je došao u Ameriku, pošto nam je njegovo detinjstvo uopšte poznato, Smiljan i tako dalje. Njegov dolazak u Ameriku je 1884. godine na osnovu preporuke Charlesa Batchelora, koji je radio za Edisonovu kompaniju u Francuskoj. I on je napisao tu čuvenu preporuku koju je Tesla predao Edisonu, ne znajući tekst, a na koju Edison, kad ju je otvorio, reagovao odmah sa vrstom ljubomore i nekim malim, onako, suzdržavanjem. U preporuci je pisalo: poštovani gospodine Edison, ja sam u životu upoznao samo dva genijalna čoveka, jedan ste vi, a drugi ovaj mladi čovek koji stoji pred vama. Edison to nije baš primio. Kako treba? Pa sigurno. Tesla je ostao da radi kod Edisona, ali iako je imao fantastične uspehe, posle jedne neslane šale Edisonove, on je $50.000 je bilo u pitanju. Pa da, radilo se o brodu koji plaća penale ako ne isplovi, a generator na brodu se pokvario i Tesla je rekao da će da ga popravi. On ga je popravio za jednu noć, što bi svima drugima uzelo 7-8 dana. To su se svi inženjeri složili, a Edison je rekao: ako to uradite, kaže, za jednu noć, pa dobit ćete $50.000 nagrade. Kad je Tesla se pozvao na te reči, Edison je rekao: vi, gospodine Tesla, ne razumete američki humor. A onda je Tesla rekao: u redu. Doviđenja. I posle toga je došlo i do pravog rata između njih dvojice oko naizmenične i jednosmerne struje. To su dve koncepcije energetike. Edison je zastupao jednosmernu struju koja ima tu manu što ne može da se prenosi na velike udaljenosti, tako da bi New York bio u stvari grad četvorospratnica. Jer na svakom četvrtom spratu, ako hoćete osvetljenje cele zgrade jednosmernom strujom, morali bi da imate malu električnu centralu. To bi bilo strašno, prvo što je bilo užasno skupo, a drugo što nema govora o soliterima kakvi se danas grade. Znači, Tesla je bio modernista u smislu da je predvideo budućnost i na kraju čitave te balade Rata struja je Lord Kelvin stao na Teslinu stranu, koji je bio predsednik naučnog komiteta za izgradnju Nijagare. I posle toga je definitivno Tesla pobedio. Njegova karijera u tom trenutku postaje izuzetno poznat. Sad, on je u tom nekom periodu upoznao se sa Markom Twainem, američkim piscem. Jest. Mark Twain je kao čovek koji se bavio hrišćanskim moralom, ne samo humorom, i koji je bio isto tako predsednik dela Američke lige za borbu protiv imperijalizma. Dakle, bio uključen u svetsku politiku, a istovremeno jedan veoma spiritualan čovek i istančane duše. Tesli se jako svideo i oni su u stvari do smrti Marka Twaina 1910. godine ostali veliki prijatelji, a posle smrti Marka Twaina 1925. čak 15 godina posle smrti, izdata je i novela Marka Twaina Tajanstveni stranac, koja očigledno govori o Tesli i koja raspravlja problem ljudskih sudbina i problem Boga i satane, a početak je u malom austrijskom selu pojavio se anđel. Teslu prikazuje kao anđela. Teslu prikazuje kao anđela čiji je rođak satana. Znate da i satana pali anđeo. I sad, znači, to su anđeli.
Međutim, ono što je tu po meni naučnog karaktera, i to sigurno nije Tvenovo, nego je on to čuo od Tesle u razgovorima, jeste da postoji veoma veliki broj ljudskih sudbina, ali je to n faktorijal u stvari elemenata strukture, tako da mi imamo, pošto je broj elemenata naše građe ograničen, iako je vrlo veliki, onda veze tih elemenata sa okruženjem su takođe ograničene, ali su takođe strahovito velike. Znači, radi se praktično o trilionima nekih mogućnosti naših sudbina. I tu se to raspravlja po meni na vrlo naučan način, čak rekao bih da je to primenljivo u fizici, odnosno direktno možete neke od tih principa izraženo u tajanstvenom strancu da primenite naučno. Tesla je, koliko znam, tvrdio da je uz pomoć nekih Tvenovih knjiga čak i ozdravio. Tako je, on je, pošto je Tven u to vreme već bio poznat pisac, kad je Tesla bio mali. Samuel Clemens, to mu je pravo ime. Samuel Clemens, on je stariji dosta od Tesle i objavljivao je pripovetke u Žaba iz Kalgari i tako da je. To su pripovetke objavljene u nemačkim časopisima, a pošto je Tesla znao nemački jer ga je otac vrlo rano naučio, koji je bio poliglota, njegov otac sveštenik Milutin, onda je on čitao nemačku literaturu i u stvari taj duh Tvenov mu je u mladosti pomogao i eto doživeo da je upozna Tvena lično i da budu prijatelji. Nakon razlaza sa Edisonom, Tesla osniva svoju laboratoriju, dobija svoje sponzore, financijere, među kojima je najveći Morgan. Najveći Morgan, naravno prvi je bio Westinghouse, koji inače je zanimljiv po tome što je ruski plemić. Jesu oni nemačkog porekla, ali njegov deda je bio u ruskoj mornarici i za zasluge je dobio plemitsku titulu. Tako da je prva u stvari ta Westinghouse-ova podrška bila više karaktera, jedna aristokratska podrška. Westinghouse je naprosto doneo u hotel u jednoj torbi, mislim, $2 miliona i rekao, evo ja otkupljujem sve vaše patente i krećemo jednu potpuno novu, u stvari u tom trenutku i novu fiziku i novi energetski sistem. Kasnije, to je poznato, kada je Morgan bio u velikoj krizi i Tesla je trebalo ili da naplati taj ugovor koji imao sa Morganom o $1 po konjskoj... Pardon, sa Westinghouseom, pardon, $1 po konjskoj snazi, onda je u stvari Tesla pocepao taj ugovor, gde je, što je vrlo interesantno, pokazao kako je duhovno plemstvo, eto, iznad krvnog plemstva. Ovo je bio ruski plemić, a Tesla je bio duhovni plemić. I takva situacija se, međutim, nikad nije sa Morganom ponovila. On je sa Morganom započeo izgradnju tornja. Koja je uopšte bila, možete li bar nekako da nam preslikate tu ideju tornja? Šta je se on zamislio da uradi sa tim tornjem? On je više puta u javnosti davao drugačije izjave u vezi tornja, ali po svemu sudeći on je teo da reši energetsku situaciju planete pomoću tornja. To je bila njegova osnovna ideja, jer je zamislio 5 takvih tornjeva na čitavoj zemaljskoj kugli. Jedan je taj koji je izgradio, drugi bi bio u Amsterdamu, treći bi bio u Kini, a četvrti i peti na Arktiku i Antarktiku. To bi zemlju uhvatilo jedan rezonantni sistem koji bi mogao da ispumpava elektricitet planete, odnosno da ga reciklira u okviru same planete bez konverzije, što je predstavljalo oblik sasvim čiste energije. Naravno da je Zemlja jedan magnet koji se okreće i da u stvari i oblake, odakle elektricitet u oblacima, to je zapravo od rotacije zemljinog magnetizma koji nabija potencijale u oblaci, ali u ionosferi još mnogo veće električne potencijale koji za sada čovečanstvo ne koristi. Dakle, sve ove munje ovako koje sevaju svaki dan mogle bi u stvari da nam služe jednostavno za pokretanje aparata. To je Tesla znao.
Dobro, njegov sukob sa Morganom je upravo, Morgan nije bio svestan šta Tesla planira sa tim planom. Sad Morgan. Morgan je hteo da, nije bio svestan da se radi o tako velikom poduhvatu. Morgan jednostavno hteo da poveže svoje kompanije. Morgan je radio za Rothschilda. On je u stvari bio Rothschildov menadžer. Tako da nije imao svog kapitala, ali imao neograničen kapital Rothschildov i nije nikad pitao šta košta i nije važno da se to odmah isplati kod 50 godina, ali jednostavno kupovao. Tako da ovi američki ekonomisti kažu pa nije ni bilo važno da on zna neku ekonomiju kad ako izgubi milion, on uzme sledeća 3, pa mislim to sve nadoknadi. Tako da je u stvari Morgan hteo da poveže sve te svoje svetske centre i kompanije u jedan informativni sistem i očekivao od Tesle da uradi ono što je u stvari uradio Marconi na jedan neuporedivo siroviji način u odnosu na Teslu. Sad, odlično što ste pomenuli Marconija. Marconi je došao iz Italije i počeo da radi kod Tesla u laboratoriji. Jeste. Kasnije se izdvojio i počeo je da koristi Tesline patente kao svoje. Tako, on je 2 meseca bio kod Tesle i pohvatao je nešto, ali sam Tesla je rekao za njega, jao, Marconi je jedan magarac, u smislu tvrdoglav, i koristi 12 mojih patenata. A ovo magarac trebalo da znači da on neće u stvari da uđe suštinski u te probleme prenosa, bežičnog prenosa u koje je ušao Tesla, nego samo hoće da što pre utilizuje, odnosno upotrebi i naravno proda jednu igračku iz Tesline laboratorije, a to je bio telegraf, bežični telegraf u tom trenutku. Njihov sukob kasnije se nastavio. Išlo je do suda. Išlo je do suda i na sudu je pobedio Marconi. Na tom prvom suđenju, posle je to išlo do Vrhovnog suda i posle Tesline smrti se ta presuda... Da, 43. godine. Već je bio umro i Marconi i Tesla, a na prvom sudu on je dobio, sad razlog zašto je to dobio je za nas Srbe vrlo nezgodan. A to je što je zemljak Teslin, Mihajlo Pupin, bio veštak na sudu, jer ko je uopšte mogao da veštači? Svega 2-3 čoveka, odnosno njih trojice, možda inženjer Steinmetz, koga je Tesla vrlo cenio, mogao nešto, ali ne. Pupina su kao šefa laboratorije Kolumbije univerziteta, poznatog naučnika i istaknutog masona na kraju krajeva, sud je angažovao za veštaka i Pupin je veštačio u Marconijevu korist zato što je imao direktan finansijski interes u Marconijevim kompanijama koje su bile prijavljene u Engleskoj, pa onda tek kao združeni patent zaradio u Americi. To je bio komercijalni patent i mislim tu je Pupin na kraju toga veštačenja čak tražio psihijatrijski pregled za Teslu, zbog čega se uvredio i nisu posle govorili sve do na 2 dana pred Pupinovu smrt. 1935. Mnogi su i pokušali da pomire Teslu i Pupina, međutim nikom nije uspevalo, čak je vladika Nikolaj 1916. godine odlazio u Ameriku zbog toga. Jeste, ali vladika Nikolaj je u više navrata razgovarao sa Teslom. Prvi put je pokušao da objedini Srbe u Americi kako bi oni apelovali na Srbe na Balkanu, odnosno u Srbiji i Crnoj Gori, da se takođe politički ujedine, i doneo je taj apel. Međutim, Tesla nije to potpisao vladiki Nikolaju s obrazloženjem: a zašto ja i Paja Rankov Radosavljević, koji je bio Pupinov sekretar, reformator američkog školstva, isto jedna vrlo značajna ličnost, zašto kaže ja i Pupin, zašto mi to da potpisujemo kao prvi? Pa valjda to prvo treba da potpišu naš srpski kralj i naš crnogorski kralj. I vladika Nikolaj to komentarisao, kaže: pa bilo mi je posle čak i žao što sam ovog velikog, kaže, duhovnog čoveka uopšte odvlačio od njegovog rada. Tako da to nije bilo moguće. Sad, ja moram da kažem, Marconi je za rad na svojim izumima zajedno sa Brownom dobio Nobelovu nagradu. Jeste, i to je jedna nepravedna Nobelova nagrada, s obzirom da su Teslini patenti
za radio bili naravno ranije i s obzirom da je Marconi bio praktično njegov asistent i sve je tu naučio, ali ono što je možda još važnije, to je da je Tesla ostavio 12 patenata za radio koji ni dan danas nisu primenjeni. Jer je Teslina elektromagnetika, kao i njegovi patenti i mnogi njegovi eksperimenti, još uvek tajanstvena. U Teslinom sistemu radioprenosa vi ste imali jednu frekvenciju od oko 8 Hz koja prevazilazi sve prepreke na zemlji i pravedno stojeće polje oko cele planete. Tu bi se, dakle, različite stanice samo modulacijom uključivale u jednu te istu frekvenciju koja, uzgled budi rečeno, jeste prirodna frekvenca. Znači, ne bismo imali ovaj elektromagnetski smog koji imamo u svim gradovima i koji utiče na naš nervni sistem, a boga mi i na ovaj organski deo, jer, mislim, frekvencije u stvari, električne frekvence intersektuju, odnosno ometaju i međućelijsku komunikaciju, koja je naravno sva elektromagnetska. Tako da je u stvari Tesla zamislio jedan radioprenos koji bi bio frekventno na nivou alfa stanja mozga i mi bi se svi još prijatnije osjećali slušajući. A kod njega je na stolu on je napravio ogled po kome, dakle, na jednoj te istoj frekvenciji, sve na 8 Hz, vi možete da različitom modulacijom dobijete različite zvučne emisije, uopšte ne menjajući frekvenciju. Dakle, to bi rešilo ovaj problem borbe za frekvence i komisiju za frekvenciju Ujedinjenih nacija i svaka zemlja ima komisiju za frekvence. Tesla je to jednostavno rešio i to na jedan potpuno prirodan način koji, dakle, ni na koji, mislim, ne bi jednostavno štetio ljudskom organizmu, jer, znate šta, vi recimo, na primjer, ove televizijske antene i to su mikrotalasi, to direktno utiče na DNK ćelije i direktno izaziva rak, kao i radar i ostalo. Znači, samo pitanje tog opsega, ali postoji jedno elektromagnetsko polje tu između 6 i 8 Hz koje je stojeće polje između ionosfere i zemljine površine, a to je ono alfa stanje mozga kada tačno vi iz budnog stanja padate u san. Najprijatnija relaksacija, kad deca uče pesmice na pamet jer je tad mozak permeabilan, on najlakše tada prima, pa vam se čini da ništa niste zapamtili, a ujutru sve znate samo kad ponovite. Jer je to sve u stvari osobina našeg dnevnog sistema. I Tesla, koji je tražio jednu nauku koja je harmonizovana sa prirodom, strašno je vodio računa o tome kako njegovi izumi deluju na ljude kao na najsavršeniju u stvari tvorevinu i božansku i kosmičku. A zašto to nije primenjeno do sad? Zašto to niko ne pokušava da primeni? Pa pobedio je Marconijev sistem čisto komercijalno, a Tesla je onda marginalizovan zbog teorije relativnosti, zbog kvantne mehanike. Smatralo se jednostavno da on starovremski naučnik koji je tu u 19. veku dao neka otkrića koja su industrijski bila značajna, ali on nije ni dan danas u univerzitetskoj nauci, u svetskoj naučnoj zajednici, a verujte mi ni u srpskoj. Nema u Akademiji nauka ni jedan jedini akademik se ne bavi Teslom, verovali ili ne. Ja sam tražio takvog čoveka, ja bih vam rekao ime i prezime. Ima jedan koji je međutim umro i koji imao čak kritički odnos i to pogrešan prema Tesli, Aleksandar Marinčić, ali trenutno niko. Iako je Tesla bio akademik. A uzgled budi rečeno, Tesla je još 893. postao vanredni član u stvari Srpske akademije nauka posle posete Beogradu. A zatim je 3 puta odbijan, pošto u našoj Akademiji nauka vi imate tajno glasanje, što je potpuno besmisleno. Za naučnike treba se glasanje javno. Englesko kraljevsko društvo, Francuska akademija, to su sve javna glasanja, jer to nije... Tako da se 3 puta desilo da Tesla bude odbijan za redovno članstvo i tek 937. godine, kada je imao punih 80 godina na... prosto, da kažem, ne samo navaljivanje, nego jednu gotovo vojnu akciju koju je sproveo Milutin Milanković, Tesla je konačno izabran za redovnog akademika. Razlozi za to su mnogobrojni. Ja mislim da je on kao genijalan čovek u stvari bio mnogo ispred svog vremena, a nije ostavljao teoriju jer je bio vizionar. Znači, njegova ta heuristička metoda, način na koji on dolazio do novih saznanja, nije bila iz knjiga,
nego je bila direktna veza u stvari sa prirodom. Tu je njegov se poistovećivao sa prirodnim zakonima preko geometrijskih slika koje su bile vizije. I on nije mogao to nikom da objasni. Nije ni osjećao potrebu. Čak da je išao u objašnjenje tipa fusnota pa učenici, nima učenik. On verovatno bi smatrao da gubi vreme, jer ovako je mogao da postigne mnogo više. Nikola Tesla je prvi jedini put bio u Beogradu 1892. godine. Tako. Posetu je organizovao, koliko znam, i upriličio Jovan Jovanović Zmaj, pesnik. Jovan, da. Koji je bio veliki Teslin prijatelj. Zapravo Tesla je prevodio njegove pesme na engleski jezik. Tesla je kasnije, naravno, prevodio pesme, mada moramo reći da je i Janko Veselinović, Roman Hajduk Stanko posvetio Tesli. Tako da, ništa oni, naravno, oni su književnici, umetnici, oni nisu razumeli šta Tesla radi, ali su osjećali duboko da je to nešto veoma značajno i osjećali su u stvari veličinu ličnosti. Mislim da je Đorđe Vajfert priredio... Đorđe Vajfert, pa da, to je ovako masonski sastanak, jer i Zmaj je bio, i Jovan Jovanović Zmaj je takođe bio mason. Koliko je Tesla bio blizak masonima? Pa on je bio vrlo blizak, on se s njima Pierpont Morgan i tako, sve su to bili masoni. Međutim, on, koliko sam ja uspeo da istražim, a i nisam vidio da je iko drugi našao, nije bio član niti jedne organizacije. Jako je lični prijatelj bio sa engleskim krugom naučnika spiritualista, od kojih su mnogi bili u teozofskom krugu, to je spoj nauke i religije, to je teozofija koju je Helena Blavatska osnovala, a gde se preklapaju engleska i ruska, u stvari, ezoterijska masonerija. I on je s njima bio blizak, to je, na primjer, William Crookes, jedan veliki naučnik engleski koji je ispitivao spiritističke fenomene 40 godina i koji je napisao knjigu Zračeća materija koju je Tesla pročitao kad imao 17 godina i u stvari tako se odlučio da postane elektroinženjer. Tad je taj poziv zavoleo i doživeo je da je 1993. se sreo sa Crooksom posle svog predavanja u Londonu, svetlost i drugi visokofrekventni fenomeni, da je puštao struju kroz svoje telo i uopšte svi su bili zapanjeni šta on radi sa elektricitetom. On praktično može time da komanduje. Razgovarao je se, on je shvatao da je to jedan živi fluid. Tesla imao poseban jedan odnos u stvari prema onome što mi zovemo struje. Mi sad ovo struja zovemo ovo što prolazi kroz žicu i tako što predstavlja u stvari plazmu koja iz oblaka ide prema zemlji ili obrnuto, a Tesla je znao te zakonitosti, jer ne mora to sve da bude u termalnoj sferi, da sve gori ili da sve bude energetski snažno. Ako se to pomeri frekventno u infracrvenu oblast s istim zakonitostima, možete u stvari da gradite čitava polja u kojima mogu da obitavaju živi sistemi ili čak sama planeta Zemlja potpuno zaštićena od drugih kosmičkih uticaja. Tesla je bio kosmolog, a u najdubljem smislu te reči on je u stvari osnovao prvo i sopstvenu kosmologiju, a onda je povukao vizionarski te tajne i od Sumera i od Pitagore, iz vrlo drevnih izvora i sve to pretvorio u aparate i eksperimente i zapravo nama ostavio jednu tajnu da odgonetamo, uključujući i njegov arhiv od 38.000 dokumenata naučnih, koji je do dan danas neproučen, a niti su ti njegovi eksperimenti tu opisani ponovljeni. Tako da nisu ni oboreni, ni potvrđeni. Po mom dubokom mišljenju, to je nešto iz čega će proisteći potpuno nova fizika i nauka uopšte. Kad se odgonetne šta je on u stvari teo i mislio. Uopšte time ljudi bave, pa još se niko time ne bavi. Bave se, recimo, po celom svetu, na svih 6 kontinenta, bave se inženjeri koji su spiritualni, znači ne teorijski fizičari, ne ovi kojima teorija, što kaže, pomućuje um, nego ovi koji rade ljudi praktično i koji vide da u samim aparatima postoji nešto što je vančulno, što je fizički zakon u stvari ili duh. I onda postaju spiritualni. Tako da ta tehničko, stručno, praktična sfera zapravo prati Teslu preskačući, da kažem, sve umne greške naših teoretičara, naučnika sveta i
pokušavajući da uspostavi jednu duhovnu nauku. Oni su inspirisani Teslom i ja verujem da će oni kao ranohrišćani što su nekad pobedili, tako i teslijanci, ljudi koji potpuno iskreno traže put do Boga kroz nauku pobediti. Ko su teslijanci zapravo? To je jedan celokupan pokret od 50.000 ljudi koliko se procenjuje. Njih uopšte, ja mislim čak i da se širi, to je moja računica, kažem, oko 50.000, koliko sam video po ovim mrežama i da li vi svaki dan imate nešto novo u vezi Tesla. Evo sad je otkupljena zemlja gde je bila ova kula Wardenclyffe i to su ljudi davali, znači milioni ljudi su dali male svote ovom Inmanu, koji inače čovek koji radi stripove i mislim drži u stvari website. I vi vidite da se odjednom uključuju ove druge sfere, sfera umetnosti, sfera socijalnog idealizma, kako da se uredi društvo na bazi slobodne energije, dakle da se izbaci novac. Jer novac u stvari raslojava društvo na neprirodan način. Ako bi bila slobodna energija, onda bi duh slobodno mogao da izađe, ne bi ovaj ekonomski moment predstavio tu klasnu prepreku. Tako da zapravo bi jedno teslijansko duhovno bratstvo u vrlo skoroj budućnosti moglo da pobedi na nivou planete, jer se radi o religiji koja ide iz nauke. Tesla tu nema nikakvu konkurenciju. Nema govora, ni Einstein, ni Niels Bohr, tu uopšte nisu ljudi toga. Znaš što se kaže, eto, da je genij, ono, ali nikoga ne povezuje direktno sa tim religijskim momentom, u stvari sa onim što je transcendentalno, što prelazi granicu uma. A Tesla, ako hoćete, on je živeo potpuno kao asketa, znači tipičan monah, samo novi monah, naučni monah. Živeo u celibatu, živeo u ćeliji, sad to je moderno hotel, dakle nije imao nikakve imovine, nije zidao vile, mislim ono, i čak je bio vegetarijanac, radio jogu i visoko moralan čovjek. Dakle, vi nemate razliku između njega i Ramakrišne, ja ne vidim neku naročitu, mislim. Da li je Nikola Tesla bio religiozan i u kom smislu? Duboko religiozan, i kad su ga to pitali, računajući sad on će da odgovori Srpska pravoslavna crkva, ne, on je rekao ovako: moj Bog nije opisan u postojećim religijama, ali ja sam veoma religiozan čovjek. Onda je smatrao da kombinacija budizma i hrišćanstva nije loša za narod, jer narod mora da ima neke repere u ponašanju i da je u suštini ateizam nešto nerazumno. Jer, dozvolite, koji iole, što bi rekao Dekart, svaki normalan čovjek i razuman, ko uopšte ima zdrav razum, mora verovati u Boga, jer ako ste iole razmislili o egzistenciji, morate shvatiti da svet nije ljudski proizvod, dakle da je to napravio neko ili nešto, ili ako hoćete, tu reči ne vrede mnogo, od koga mi zapravo odgonetamo u najdubljem sloju svoje duše i duha, i u stvari i nauka, da kako rekao, rezimiram to, jeste jedan put do Boga. Ne samo umetnost, ne samo religija, ne samo filozofija. Ne, brate, i nauka je to isto, samo što nauka ima nešto što je Tesla veoma cenio, a to je nauka pomaže čoveku. Šta znači naučno? Ja kad nešto naučno shvatim, ja onda to mogu i vama da objasnim. Ja kad vama objasnim, onda je to i vaše znanje. To nije ekonomija robna. Ja proizvedem robu pa je prodam pa je nemam. To je sasvim obrnuto. Ja proizvedem ideju, dam je vama, imam je ja i vi. Znači, ideja se samo umnožava. Ona se ne troši kao roba u robonovčanom sistemu ekonomije. Znači, to je jedna potpuno drugačija ekonomija, to je ta duhovna u kojoj samo dobijate. Znači, kad imate ideju, kad je širite, tu nema nikakvog gubitka. To je samo čisti dobitak. I Tesla je zato i hteo da preko slobodne energije u stvari omogući čovečanstvu jedan veliki korak napred, odnosno ovaj egzistencijalni deo vremena koji mi koristimo da bismo, ne znam, zaradili novac pa za njega onda kupili odelo i hranu i da bismo preživjeli, da jednostavno to oslobodi za neku vrstu duhovnog rada. I ako hoćete, to je taj tehnološki komunizam, za razliku od Marksovog, koji je ostvariv.
Jer dozvolite, evo, mi imamo, na primjer, mašinu za pranje rublja. Pa hiljadama godina je to bio problem. I sad došli su, tu je također Teslin izum od asinkronog motora pa sve redom, to je i programator, to su sve Teslin izum, recimo u mašini za pranje veša. Ali pomislite vi koliki je to napredak. I tako dalje, i svi aparati, recimo usisivač za prašin, pa mislim, pobogu. Tako da je u stvari nauka je ono što donosi dobit celom čovečanstvu. I to je Tesla znao. Moram na trenutak da se vratim ponovo u tu 1892. godinu, kad je došao u Beograd. Priređena je večera i mnogi profesori Beogradskog univerziteta nisu želeli da dođu da upoznaju Nikolu Teslu. Jeste, obavešteni su. Čoveka iz zemlje kauboja indijanaca. Sasvim tačno, čak što je prorektor za tehničke poslove, je zato što mu je tašta iz Topole otišao na izlet i uopšte nije bio prisutan, kaže ne mogu to da otkažem. A Tesla je ponudio tom prilikom da svake 2 godine dođe iz Amerike i da ispita najtalentovaniju decu koje bi oni u međuvremenu testirali, ali odabrali, tako da bi neke od njih poveo tu najbolju odveo u Ameriku, da ne gube vreme, mislim Balkan je ipak tehnička crna rupa, da tamo studiraju. Međutim, do toga nije došlo. Na svega 15 dana nakon što je Tesla otišao, on je bio ovde 35 sati i 12 minuta, nakon što je otišao iz Beograda, rektorat je na svom sastanku rekao, pa nema potrebe, daleko Amerika, sad on da tu dolazi to, pa evo, da on tu preda, on je hteo da drži predavanja i takođe da povuče tu mladu generaciju, jer smatrao da balkanski ima neka posebna svojstva zbog geomagnetske zone. Znate, nije to samo Tesla, pa tu i Platon, i Aristotel, celokupna Grčka, mislim, to je sve u stvari jedna, dakle, istorija cele civilizacije praktično na Balkanu. I onda su oni rekli, kaže, pa nema, pa to je mnogo daleko, evo, kaže, pa imamo mi profesora, kaže, elektrotehnike, sve to već ide dobro, pa on neka predloži nekoga, ne mora, onda dolazi. I tako, naprosto, naša posla, jer mi, naše velike ljude iz inostranstva, volimo ovde da dočekamo i da ih najedemo i da ih napijemo i damo im sva odlikovanja i sve, ali da nemaju ovde uticaja. To je suština. Tesla je dobio orden Svetog Save drugog stepena. Jeste. Šta je morao da uradi da bi dobio prvog? To je dobro pitanje. Ja mislim da je morao da bude nacionalno pouzdan. On, međutim, se smatrao da je stranac, dakle, on je čovek koji ne predstavlja ni Srbe u Americi, a s druge strane ni pravu pravoslavnu crkvu, iz jednostavnog razloga što je njegov otac bio Grko pravoslavni. To su, mislim, ta crkva posle Marije Terezije, tako da se je pretrpela određene izmene, tako da je Milutin u stvari imao izvesnu vezu i sa Vatikanom. Dakle, njegova, i to preko Sremskih Karlovaca. To treba uzeti u obzir da je crkva koju je Marija Terezija, i to je bila patrijaršija Sremsko-Karlovačka, sačuvala kao srpsku pravoslavnu zbog uticaja na jug preko Save i Dunava na srpski živalj u Turskoj, to jedva učinila, jer su oni hteli da pređu u katoličizam, to im je više odgovaralo. Tako da je tu politički moment odlučio, oni su rekli, dobro, jeste on veliki čovek, jeste on i oda, ali drugi stepen je sigurniji. Kako se on uopšte izjašnjavao? Amerikanac, Srbin, sad imamo i neke teorije da je Hrvat. Pa da vam kažem, mislim, on je rođen, ako gledamo formalno, u Austriji. Austro-Ugarska nagodba je tek 868. On je rođen 856. I njemu je u pasošu pisalo da je Austrijanac. Američko državljanstvo je uzeo, a vi znate da Amerikanci i ne postoje, to su zapravo ovi Indijanci u rezervatima, to su pravi Amerikanci, a ovo su, ne znam, Afroamerikanci, Frankoamerikanci, Angloamerikanci, Nemci. Prosto su se izmešali. Prosto su se izmešali,
Tako da je Tesla u stvari bio kosmički patriota, po mom dubokom uverenju, za njega je duhovnost bila u stvari ona osnovna odrednica nacije i njegova prava otadžbina je etar. Kosmički etar. Ipak od te kraljevine Jugoslavije na kraju je dobio penziju, tako? Dobio je penziju, jeste da plati te hotelske troškove. Pazite, kaže, Tesla nije umeo s parama. Pa koji monah ume s parama? Pa on je čovjek koji je bio za monaše današnji izuzima. Oni se zovu, to su po imenu monasi, ali ne po zavetu siromaštva nisu, mislim, tako da to je drugo. Ali Tesla je bio onaj koji je iskreno u stvari bio iznad materijalnog načina života i on je ogroman novac potrošio. Ne treba to, veoma skup naučnik. Jedan od možda najskupljih. Jer to sve što on gradio, sve je bilo grandiozno i sve strašno mnogo koštalo. Međutim, nikad nije investirao novac da bi dobio novac, nego samo u ostvarenje ideje. I prema tome može se reći u stvari da je on jedan posvećenik duha koji je u suštini otpočeo jednu novu religiju na zemlji. To će biti prepoznato. Znate, uvek svaka religija, i hinduizam kao što ima Krišnu, i budizam kao što ima princa Budu, i tako da kao što ima islam, ima Muhameda, ima proroka, judaizam ima Abrahama, ima Mojsija, pre toga Melkizedeka, on ima više. Hoću da kažem, i ova naučna religija, ona u stvari ima nekoga ko je živeo suštinski svoj život prema tim principima, dakle inkarnirao direktno te ideje kroz sebe samog i potpuno s tim bio poistovećan, i to je Tesla. Svet vi ne možete ujediniti na bazi država, stalno su ratovi, ne možete ni na bazi religija, hrišćani, islamo, tu stalno takođe sukobi. Ne možete ni na bazi kulture, jer jedna kultura poštuje ono, druga ono, eto ga opet rat, zašto nije naša? Šta su radili Španci kad su došli, recimo, u dodir sa majanskom kulturom, sa inkanskom? To je najstrašnije nasilje koje je urađeno u istoriji. Ali, odete vi kod šamana u Boliviju, šaman do duše prima sam, ali ima sekretar šamanov mobilni telefon. Odete u Patrijaršiju, sve vladike kucaju na kompjuteru. Odete kod Dalaj Lame i on mobilni kompjuter. Odete kod pape isto. Dakle, njih je tehnika sve zajedno ujedinila, a da oni toga nisu ni svesni. A to su Teslini patenti, daljinsko upravljanje. To je osnova celokupne telekomunikacije koje ujedinjuje apsolutno, i to konkretno ujedinjuje, tako da, kako bih rekao, to nije osvešćeno uopšte na koji način u stvari ona to čini kod svih ovih pripadnika različitih kultura, religija, nacija, država, koji su svi u sukobu. Ali svi prenose to jednim istim tehničkim sredstvom ili jednim nizom tehničkih sredstava u kojima vi imate vančulni fizički zakon koji njima radi. Vi kad uzmete mobilni telefon, sad ga razbijemo, nema ništa, ima malo žica, imate štampano kolo, imate neku plastiku, nešto, i to ne. Pa gde je zakon koji to je? Nama treba funkcija, ne treba nam materija to, nego funkcija. Znači, ta funkcija je vančulni zakon, to je Tesla. Znači, Tesla je predstavnik svetog duha u suštini naučnog. Dakle, onog koji zapravo vlada planetu. Teslina smrt je, mislim, prilično interesantno razgovarati o tome. Navodno, on je umro 7. januara 1943. godine na pravoslavni Božić. Međutim, Otto Skorcenji, to je nacistički elitni ubica SS jedinice, je tvrdio negde 70. godina... Koji je spasao Mussolinija, poznat po tome. Da, koji je spasao Mussolinija. Tvrdio je da je on lično zadavio Teslu. Sad, da li on to tvrdio zato što je to tačno ili zato što je to njemu bilo povoljno zbog njegovih relacija i sa američkom službom, naravno, i sa engleskom. Činjenica je ono što se zna. 5. januara je Sava Kosanović krenuo, koji je vrlo često dolazio kod Tesle. To je njegov sestrić. Njegov sestrić, da, sin Marice, koja je Teslina sestra. On je krenuo kod Tesle u hotel. Međutim,
Zaustavio ga je na ulici FBI, pregledao mu papire itd. I rekao nešto tu nije u redu i on je zadržan. Znači, i tek je pušten 7. januara. On je 7. januara ujutru došao u hotel da se istušira. Tu ga je čekao, međutim, u veću hotelu general Marković, kasnije general, tada pukovnik NKVD-a, pukovnik koji je bio i komandant jedne od internacionalnih brigada u Španiji, i to baš brigade George Washington, američke internacionalne brigade, i tako znao je Hemingwaya i tako dalje, a koji je izdavao jedan časopis Slobodna reč u Pittsburghu koji je plaćala Kominterna. Zašto to kažem? Znači, on je pre Save čuo da je Tesla umro. Pre njegovog sestrića. I ovaj ga je čekao se istuširao. Tako je, pre sestrića. I onda je, što bi mu mogo reći FBI, jer Sava je bio i američki mason i blizak FBI, uopšte nije bio čovek s kojim oni nisu imali ozbiljnu komunikaciju. Međutim, on to nije znao. Ovaj ga je sačekao da zajedno idu u hotel. I u memoarima, kasnije je taj Marković bio i na Golom otoku i poslije je bio profesor političke ekonomije na Pravnom fakultetu i napisao je memoare. Dakle, u tim njegovim memoarima, to je izvor odakle pričam, piše, evo ovo što sam rekao, s tim da je onda on sa Savom Kostanićem otišao u hotel. Tamo je već, naravno, Tesla već nije bio u sobi, on je bio u mrtvačnici hotela itd., ali je, kaže, u sobi bio FBI koji je sve to pregledao. Oni su prisustvovali momentu kada je došlo nekoliko kamiona Pentagona, koji su izneli sve do zajedno. Tesla je imao 2 sobe, u stvari, to je bio kao apartman, i čak jednu veliku ostavu. U toj velikoj ostavi su bili aparati. On je do kraja eksperimentisao, imao te male modele. U ovoj sobi gde bi za prijem gostiju, tu su bili oni ogromni, to su ormani metalni, veoma teški, u kojima su bili tehnički crteži. Razvane, to je sve odneto. Znači, svi ti aparati, kompletno ispražnjena soba, uključujući i sef koji kasnije kad je otvoren, tu praktično nije bilo skoro ništa, bila je Cresonova medalja i to, ali ništa nije bilo od papira. Tako da, to je jedan izvor koji direktno govori o tome šta se dešavalo u sobi posle Tesline smrti, a Šarlota Mužar, to je opet sekretarica Save Kostanića, jedna poverljiva sekretarica, ona je 2 meseca pre toga bila po jednom drugom poslu kod Tesle u sobi i rekla je da je to prepuno raznih, u stvari, eksperimentalnih setova. Tesla je radio do kraja. Imao je on i laboratoriju i praktično on je došao iz laboratorije, zatvorio se u sobu i ta 2 dana nisu jasna. Znači, od 5. do 7. Šta je to? Da li on tu zaista sam umro ili Otto Skorceni? Jer ja lično, pravo da vam kažem, ne verujem. Evo zašto mislim da je to lako proverljivo. Zato što se, kako bih rekao, dani, sati, minuti, sekundi Ota Skorcenija moraju znati u bar 3 svetske službe. I pretpostavljam, prema tome što se već 2 godine na raznim Teslinim sajtovima pojavljuje da je niz dezinformacija, namernih dezinformacija o Tesli, da je to vrlo verovatno isfabrikovano. Jer znate, za ubistvo ona postoji motiv, što bi rekao Poirot i Agatha Christie i svi. Kakav bi bio motiv ubijanja takvog jednog čoveka? Da li bi to bilo krađa samih patenata? Ali ja, znajući Teslu i prateći to što je on ranije govorio, on kaže, tu je sve patent, ali ja sam izvukao ona 2 osnovna podatka bez kojih taj patent ne vredi ništa. Verujte, ovi patenti koji su objavljeni, recimo 905. Tesini, o, na primer, superluminalnim svetlosnim brzinama, znači brzinama koje su ili trenutni prenos, znači u T0, odnosno u nultom vremenu, on ima na bilo koju distancu prenos longitudinalnih električnih talasa, bilo kroz zemlju, bilo kroz sunčev sistem. Sad, on je neke podatke odatle izvukao i to ne može više niko da ponovi. Tako da je on uz to bio je majstor pisanja patentnih prijava, pa se na časovima autorskog prava uče Tesline patentne prijave kao modeli kako da sve izgleda jasno, a da ne znate tačno šta je.
To su sve neke inače intelektualna svojina, to je njegova sintagma, njegov naziv koji je preuzet iz jednog pisma Tesinog američkom patentnom zavodu. Rekao, pa ne treba to zvati patent, nego treba zvati intelektualna svojina. To je preuzeo ceo svet. Tako ću da kažem, to da su oni mogli nešto da ukradu, to mi je, kako bih rekao, najviše sumnjivo. 8. januara Tesla je trebao da ima sastanak u Pentagonu. Sa Eleanorom Roosevelt, jest. On je bio protiv atomske bombe, jako je bio protiv atomske bombe, zato što je Eleanor Roosevelt, to je sad ta američka šema. Sam Roosevelt je bio američki, ali njegova žena je bila engleska, a podpredsjednik Roosevelt to je bio ruski, taj Henry Wallace, u stvari, koji je bio glavni za Teslu i koji je zajedno sa Savom Kosanovićem, znači podpredsjednik Amerike, pisao pod Teslinu navodnu podršku Titu. To je radio sam podpredsjednik. Hoću da kažem da u toj, u stvari, šemi Tesla se obraćao toj liniji s kojom je bio najbliže, a to su, pošto i Kelvin je bio član Gornjeg doma Lordova, i Oliver Lodge je bio isto tako ser, on se obraća u stvari njoj da bi sprečio ono što je on zvao otvaranje Pandorine kutije, a to je fisija. On je prvi razbio atom u svojoj laboratoriji još u 19. veku jer imao strahovite frekvence tipa teraherca. On je prvi bio u stanju u stvari da uđe frekventno u atomsko jezgro. Pre Lize Meitner i pre Ota Hana i pre svih i pre samih Kirijevih. I drugo, on ima ogled zaustavljanja radioaktivnog raspada radijuma i izotopa urana. Taj ogled je opisan, to je ovde, to Amerikanci nisu zadržali, su verovatno mislili, ma to su njegove fantazije, kvantna mehanika ide svojim utabanim putem, a dokle je stigla kvantna mehanika? Da li imamo tačno naznačenu osnovnu opeku materije? Od čega je materija sagrađena? Nemamo. A zašto je Sava Kosanović dozvolio da, kao njegov naslednik zvanično, da Teslino telo bude kremirano? Ja mislim da nije kremirano, da je ono odneto. Ako mene pitate, a evo šta se tu desi. Ima Prota Šukletović. Prota Šukletović, koga je Sava Kosanović, kao navodno nema Teslinog testamenta. Znači, jedini koga zastupa je Sava. I Sava kaže, Tesla je meni rekao da hoće da bude kremiran. Kaže Prota Šukletović, piše to u njegovim memoarima, u tom slučaju ja ne mogu, kaže, da opojem, vi znate, kažeš, ja sam sveštenik Srpske pravoslavne crkve, to mora nad otvorenim kovčegom i tu nema, kaže, šta. I Sava kaže, pa dobro, u redu sad, šta da radi, međutim, odmah posle Tesine sahrane u crkvi, odmah posle je Tesla, znači Teslin kovčeg je stavljen u kola. To piše opet Šarlota Mužar, koja lepo kaže šta se dešavalo, imam taj dopis, i kaže sledeće, u kola su ušli vozač, Ban Ivan Šubašić, i koji tada još uvek nije 43. nije još predsjednik vlade, još uvek je Slobodan Jovanović, i Sava Kosanović. Telo je odneto. Posle ide priča da je posle 2 meseca on spaljen, da je posle 14 dana on spaljen. Međutim, to spaljivanje, navodno, videli su samo Ban Šubašić i Sava Kosanović, koji su, dakle, bili jedini po onome što kaže Šarlota Mužar na tom spaljivanju. I to je bilo znatno posle svega. Ali, ono što je meni vrlo sumnjivo, a to je ovako, sam Sava Kosanović je po odluci Vrhovnog suda Amerike dobio celu Teslinu zaostavštinu, znači bio je tumač njegovog usmenog testamenta itd. I naravno posmrtne ostatke. On, iako je 5 godina bio Titov ambasador kasnije u Americi, nije preneo Teslin pepeo u Srbiju. Do 1951. čini mi se. Ne, to je došlo kakvi, do 57. 56. umire Sava Kosanović. Te pepe je ostao u Americi. Ostaje. To je neka konzerva bila tamo na tom nekom grobu. Navodno Teslin pepe. On nije to preneo. Nego kad je on umro, oni su umrli iste godine, Sava Kosanović i Šubašić.
i to je koji su mogli jedini znati o čemu se radi. To je prenela sekretarica Save Kosanovića, navodno po dogovoru sa Veljkom Koraćem, koji je bio prvi direktor muzeja i koji je također bio Ličanin, to je, mislim, otac ovog Žarka Koraća, i koji je u stvari bio rođak, dalji rođak. Mislim, cela lika je u stvari u Sosnovi. I Šarlota je 57. godine tu konzervu sa groblja sa tesnim pepelom donela u Beograd. Pa po kojim papirima, molim vas lepo? Ako to nije uradio Sava, i sad dođe sekretarica njegova na groblje američko da uzme pepeo. Pa ja ne bih mogao moje pokojne babe da uzmem pepeo iz Barajeva. A ne nečiji... Kako se to... To je visoka operacija. I Sava, koji ja mislim znao je da to nije tesni pepeo, nije ipak mogao dotle da ide da to... Jer onda bi on da je to preneo, verifikovao u stvari jednu laž. I on to nije uradio. Ipak na kraju nije. Tako da je to uradila Šarlota Mužar. A šta je problem s pepelom? Pa nema DNK analize, jer je to DNK Belančevi. To kad izgori, tu nema ništa. Ja lično mislim da je tu urađena. Tesla to je ćivot. To je u stvari isto kao sveca da prenosite. Ja mislim da on imao taj tretman već za vreme života. Pa šta se desilo kasnije? Da li je Sava Kosanović imao porodicu, naslednike i da li od njih može doći? Sava Kosanović nije imao dece, on se nije ženio, živeo je, mislim, u tako jednom, kako bih rekao, prijateljskom sa svojom sestrom Micom Trbović, s kojom je također, stari ljudi pa se pomažu. On je u stvari zajedno s njom ko osnivač muzeja. Nju niko ne pominje, ali u stvari ona je zvanično ona koja je osnovala muzej. Ono što je interesantno, muzej nikad nije prenet kao vlasništvo, pošto je to lično vlasništvo Save Kosanovića, nikad njegova ostavinska rasprava nije završena i nikad muzej nije prenet u vlasništvo bilo Jugoslavije, bilo Srbije. Nego je to dato na revers. Znači, teoretski govoreći, neki dalji rođaci Save Kosanovića bi danas mogli na Međunarodnom sudu da dobiju to, kao, mislim, za ostavštinu. On je samo prava u to vreme, znači samo autorska prava je preneo na muzej da taj novac ide ali ne samo vlasništvo toga. Tako da je i to jedna od misterija koje prate. To je jedna od misterija, međutim, pošto je to proglašeno 2003. za baštinu sveta UNESCO-vu, mislim da će na kraju to završiti kao i sve takve stvari na jednom svetskom planu kao opšte dobro. Gospodine Abramoviću, meni je žao što moram da nas prekinem. Zad vremena je vrlo brzo prošlo, tako da nadam se da će imati priliku da nastavimo i da razgovaramo, jer Tesla je misterija koja se koju treba izučavati i o kojoj treba govoriti. Apsolutno. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, bilo je to sve za večeras. Prijatno večer i laku noć.